India gamsung North East Langkai Manipur gamsung Churchandpur district sunga ko kitela a thila tu sim gim nei pen GMFDI thila kulpi ki seina chungchang thungai ki dingaung khomzo si ATM chen la ka hin welcome ki ve malai ipu ipateo elol inu ipateo neu lai khanga patna elole e ho ichapan lai khangwa patna tu simung ki za thila tu sim ho chu imit ta ojang imu kha lo he jong in he kha lo tu sim mei mian ki ngai ngana in tu a Churchandpur gamsung ku kitel a thila tu sim pen hi imit ta wai mu i khoi kha theule iza theule i het thei ta bio thila tu sim choi tan hi chi thu sim chu i ho dinga tu ne i se hoi zo kiti kha cham lo miau sin thu sim ta ta ki sei hi ti pa chu bon sawa het tu sa i pan thei su ke na wai ta re ya chu hi chi thilu thu sim hi tu lai ta amin chi lai ta miau si lung thima khoi kha lai ta social media zo sia thu ki thang pen hi lai ta ya chu ATM chana la jong hi chung chang thwa ko na hi ki chen ta hi chi thila pui phone da pathin tu dap sang lo thei lo hi ja chu tu nai chim ki sei ki ding ai hi chi thila tu simla adinga heroine number 1 ham 2 ham ki he point chila adinga jong a popular pen celebrities khat hung kai tha nu hoinu touthang amanu chung chang tu nai aban zo mini sei ki dingo sar mon zo to ke hona ban jom pen chu invet kit dingo hi chi thila tu simla adinga role len ta nei nu hi EPS ai do be ki da mani ngai ti win ani khawlim ki ti we EPM tua ama ain sei he ngai ti we it's insane đi hết Themgao ta ho so thu sei hung gui lung pen Themgao lhem chu chom khat ma tha ji ta chu ai le to Themgao lhem pa kai Jesu Christa thangao wa hung bo chu to het mi hemin ase ke bang chu Themgao ka hi ka tia ka sei la ke chu Themgao mai me to hung hi Themgao hi lo we Jesu Christa thangao wa ama ta ina kam chen ta I hung ho piu ai hi za chu ku Themgao ki ti thei lo hin Themgao lhem mi ti tinga hi de pa kai Jesu na sei chu Themgao lang chu sei de atamin mi him tam tam thei ai la cha adoi pen pa kai na sei chu pi ham tai de tu a ta sa ka hung hi tain itsi Israel na madim vanoi pumpia dinga Jesu Christa hung penga ta sa hung ka hi tain ka thi zo teng le oi lai mun hi zong le tu nin Jesu Christa hung pen ki ne hilai chon Jesu hung pen ki tain tia a ki sei ai le hi chi chu na ta san lo dingo hi alhem hi dinga hi ati chu ka zong e honi he no chu la America langa zong Jesu ka hi tiu ma sei zui zong ne ya China ga ma zong uma tu lai ta hin ichana phatam ma sang ja ma chon e mi ho zong a ho tu Jesu Christa chu nu me na hong peng tai tia na ama sa chu gam thing pe na hong peng hin to ai gam thing lo China gam su thing dinga China ga ma hong peng ama hin nu me ya hong peng hi tai tia anung zu yang tam ta uma a hom chu hitabang chu addi lo wa hi ti na hi chu Themgao mi him me cho hi le ana to aki heading bo ya pathina man cha lom ju thu chomin Jesu Christa a chomin a hung pen tai ti ho chu a hi lo hi na ta san lo di wa hi tia chong la tu chunga thagao thopona thagao khanga hi za chu thagao wa ka hunga hin kanam dei han no ho tung to hung ka hi tu a nang ho ko ma ka ki phone hi a ki chai teng le na sia sei ta bang ba chu sei ki chu a ki chai teng le oi gam hoi lai hi zong le Jesu Christ ke ho gam jong thagao vin pakai Jesu thagao vin I hung vil kit ta ve an ti wa hele hi chi chu na ta san lo dingo alhem hi dei ta ya ti chi chu chi te ni chu ba sa asia chu Manipur ti lo ko bru pa hung zo lo de te madam tuan an sei so na nang hi na thu sei kikal lai chu chap gat ani sei ki ti ve thila ho khat in Themgao lhem thuan sei yong mang chi ki dang tai so na akilap ngol da noi ya cho Hoinu to thangi ni chi thila pu ko pathian ta da na gyal ai vanui pumpi lu so dinga ya main thu sei go ni cho ai wanga cho pathian ta to kho am ta min thu do gil ku ai le lang chu ha sei ngai po ya ki viang ki ji cho na hi chan gya chu a het now hi a su ngol pi dan chu suang yong ki suang zo lo confident ta jong ha zo lo ai wa ngol pau di be bo ai a hlim ngol cho ai le ain sei chu na za su ke di win Themgao lhem ya pathina kon hilo ki chai pe te tiu cho pha chom kha zo te ki chai pe de tiu cho hi chi pha chom kha zo te ki chai pen di ti pen kumi za na ma tip no me
ka het no me na specific years api the dem na to hi kum thum ong ling ta ve ni sang khat le som gup le se gi ve iling ta ve tiwa ki song wa ke pa wa pathina ko ni lo ko hi ti chan ju ding zo de ma tiwa mo le mo ke pa cha khop lo u cho ai ma kum thum le ke jong chu so pi tio pathina to nya sot wa jing da ni tam hobung itiu to church iti apa na hong ding hitam le se ki bul phu ti la pa tu chang ya satan su sit ding good pen chu ding jing hi chu la kum za ta almost 7,000 years mi chi ta la ya kum thum bep khat pathin hong nge tiwa ha ding kum thum bep da bang da na dinga ki gyal go wa hung ling go pa na chi chu sot ki sawal da no ta cha moi nuai no tau thang phate ke cha ngai lang kum thum cho sot hama sot lo ham nan sei ping Themgao lhem pathina ko ne bay pe ding na tin hung bay pe ding kum thum ki ti chu huya chang vai ki the banga hung mang pe hi dan nan het ni nong lim do ni khole nang ho sang a kho zo Themgao lhem pathin tamani ki gela sei ri tam ta ni ki sima kum so ta ani hinga na ni tong akal movement ani chi pi mi dim se ni le chunga mi tam ta sim se lo sei themin hi chla jan pha khat na mention pi le David Koresh, Marshall Applewhite, Jim Jones abantale Joseph Smith ki tiolo hi one of the most religious cult leader la ding a popular pen Hamil thelo hi wa hi Marshall Applewhite di chui pi ha pathin hi UFO type tabong na ipi ha aliens type tabang khana hi ewo hi kong tabang itol to dingo ewo pui dinga hong de ti tabang theology khat asima na space tabang khana hi pathini ho wanai pui to dinga hi ti tabang khat theology khat ani phu da mi tam ta ni lapla ai le 19 izat tam 92 vel tam akum cha cha ke be tapon tha vet kit lawa hi le hi chu kum la chu ipi bola a chei na pera ma final movement hung lunga anung zui si chu hotel khatna hi San Francisco hotel khatna hi om pia tu za nai pathine ho hung pui to de we tai atia abon chaw ki good na nes a suicide not azis abon chaw ni ki that cho chinia koma police station a phone ging chu 1095 langa wale tiu cho na one time ringa nu le pate society song koi na gam sung chu bui jingai hi ja cho nung ji wa thepla ni thiwe chu Marshall Applewhite ele kumzat hinga kumza hita bang kal movement cho hin chi pia 30 years wali cho he thima nang kum thum ka 1067 days bep cho ima cha hi lo cho nang ho sanga hui si jo le kho si jo mi tam ta 30 years lang hing kal movement a chi pi chu me hi zo cho pathina ko na hi ti wa kum so ta hi ngai ti do ham ha so le pal in ki so hi win lang thut ta le thu zo pa zo het chin lang thila le pathin na lhem pau che het chin tang hi chi ting ta le jun na lu yung kyong de chme to hin emotional base nga na hi tai thila pu chu pathin na ti na tiu so le Marshall Applewhite chu mingol hilo cho ching khulam ta banga anu no phana mo pen hilo chme Marshall Applewhite a very disciplinary person educated person very intellectual philosopher hinalai bala musician hinalai cho author rong hinalai cho mi tabang talan ne ya abana kalmu mena chi pia min silo bi a chaina anung ji ho kisan thingam liu da min panala sa cho jong je 30 years na ele to na pino pathin hingjing pathin ka koma ke phong jesu to ka kam chang tan ke khewe tia ipi bola kumni kum thum ho be hung ling go pana wangil zola amin si pe na nam si the thui na min si de yin chi chu hoi lai chan na hlun liu na luk masang wa religious cult movement hi na la demonic position ni hi naw ki chin ta kilang hi ta cho hang no loi tang kumni kum thum chi ma chai lo pi chu me pathina ding a yong a mu kham long hi nai lo na ko ma cheng mi hon yong het khamang ka sa nai lo chong le lei tu yong na khel but lo na layo Marshall Applewhite holo chu a ministry le anungzui a forward so chu international hi cho na kal movement ai ma chu international hi cho no lei tul khel but lo tabang na pinu tabang hi lo cho so la Marshall Applewhite di chu pathin i kom ang yang ti lo pathin zo ko mai chi de ni tin lai cho man ele na pinu so pathin nge tin lai e wa nga ui that amin si na za
nung tabang chu ni hiu cho chu Marshall le pawai ke le Joseph Jim Jones na su ke dong ka ta san Jim Jones na Jim Jones tang san ni phu da ama nung ji jo si na ama religious cult movement adinga tang kha ni phu do cho chinghulam tabanga family ta ani nei cho cha chu anung ji ho si chu khupiam thelo pha cho ama ga ma cho chen sa Jim Jones towns ki tie phu da ta chinghulam mi jong nei no da wal ki che win ke in sang som ni lang na dingam ka ne ti na na pi nun na pathin no chun chita banga cho sei cho Jim Jones ai le anung ji jo si uma ai le sumang ki chip le mi harassment bo le criminal case anyo tam tamin an he pa police on mat ding gut phara chu anung ji mi ho chu ama le loi ho si sin athi ne dinga poison na don sa azam nu mo yong zam sa la bon cha suicide bo wal 900 people's war chini khana cho ni thi chula na hita bang mo religious movement bo ha chaina thi nai te te no ho jong sol cha por ki chol no mun adan hong ko wa kanga lai tai ti long thila pu chun chule siol cha bi ka kil dane tai ti long hon pin ti chu asunga na lu da kil dan ti nai chula lei tul chu thi na mun he ti nai chula ya chu na chi jom pe wai le diabol thi na ku khwana pui tai ti chu na ki hat diwe ele Joseph Smith ho loi na Latter Day Saints Church put do ho doctrine ho gim nei ta tam cho kumizat hinga 40-30 years ngan chi chula nang kum thum ho chi piam nain sei chu ka ti cho za chat tai bo chu me pathina kon hi le kum thum hing nam pathina ko ku sei juite gospel ke pan tu pha Jerusalem Judea bo se ani sap nau pha sunong na pha nai lo piu cho chong le cooking gam sunga ipihap pathina ninga ke ta hin kuin bang ho in athei kham kha missionary na to yong na pha nai lo piu cho min international level nga na chut hi cho mi mala na tong ho jing jo anang ho alei tur ral khel bo lai piam na sei ju chu ipiam pathin na ka tong na ti ju chu ipiam pathin pi lo li ti chan na ti ju chu aswa apala chung ki sung to lep na kit yong ki chai lo di chu pathin na tong ding lep na sa ten na en to ta ti yong le mihem ki ti cho amma opinion amma deil na hong cha ting tal pathin phut sa mei wam banga len mang sa pe jing hi lo chu hi ta banga pathin chu mo gel hi tong pathin cho lung hei lo thil cha su mang za mei banga hal wam jing ni no it doesn't work like that God never work like that way na za am pathini ta ma cha na to ngei loi tin het di pathini mihem hi chan sa pi jing hin a ko jing ai in a phatai a hin ti phat wang de Isu he tu nya chipha chalum mo sani ki ko jing ai David Courage na vanu le si Armageddon walum ding heta anungji ho terrorist asua mai thal tam ta nei sa weapons tam ta bol sa aile now kulpi chu make a bon ma thiu chula namuwa zo ta bang thusim tam ta mi kums 10 alon pena 10 years 20-30 years ngani me choloi nang kum thum ho be kum thum ka na pinu min si ta hoi la chan na pha de ho mo ata he na adi lo adi ta he na di lo ta yong leu chen kum thum ka na pinu nam si that na khuliu ta hi hoi la chan na pha mo mong diu to ha zum nan wa na hol ta chula na pinu hoi la chan na hun diu e chu ching khulam ki zum moral nei lo na pasal khat nu mya ki ta lo tiu ta banga ama hi anu mai hi na ki ta lo cho pasal gulang tanang the tu khat nung dal le chu ipia pang di kaji pa to kom le thagaw e man the poi tia gulang tanang khat sa khaw so le ya na hi chu hoi lai chan na hun diu kum khat ka kro wa ne do nu chu hoi lai chan na hun diu criminal case ta bang ta bo chu me ye chun ki song mal lang ai le chaina ga ma jesu ho to nong ki te ka kin chaina ga ma ipita ma min ko yang jing ipita na nge men chu chinu mai no ko ichinu sa ho na kho yo hi cho amoro khu vetongo Christian ta pu nu chme lim le me lo adi lo tu chu mi tele they are very Christian people they have a good moral conductor na good moral conduct san neu cho hin khu a lifestyle mina de mu jong le nui siwa tau piwa tau na jong ha then no sang tau na jo chong le almost 20 years valdi ta khula ong ki phu do kalo 20 years tu jong ta ponti almost 40 years jong nai lam de tai chu na samo ma so thoi tai
20-25 years old wang hi mai thei ta ngai tu mong tang mo ngai tu mong tang nang ho kum li chong le na ki ba o jo na spirit o hi China ka ma Jesu pa ko mi hi online la na go thim tam missionary solai hola ajong missionary pha tawin chila ading alam kai pe na tu le to ka ki het bi ko root he si nu he si ko he mang ka phana pha yi ngai ma chu thu pathin thon se thila thu ngan ta bang hi na Jesu Christa thu sim sei dingo Bible thu hil dingo a chaina le Bible karap ai ta in ya the word in flesh su Bible tha ta banga mon hi chi numai pathin chun ai pi ai ta di dio hi sta banga no the Bible tha na ki pi u chula amo hi lung thing sela Bible is corrupted atiu ta cho ang kil hil cha mi an hil phala chaina na kon no wang chi thila pu jun corrupted heti nai lo pi chu pathin ngei lu na chi gil ta lo pi ta hin Bible a don lo ding hi ya chu Bible a cham kim lo ya chu ke man ko o ta kong bila no thu kong sei pi wa hi chu ke man ke nai ki tia na ji do na ki hep now che vetango same spirit pathin to replace bol na ding hi bo cho nuai no tau thang tia chu hal lut nei cho Bible sim ke na ga ticket hoi la ham na Bible sim hi tau na ni som li jan kamang na ticket hoi la ham na tau na ki ti hi pathin mo de pathin ni mo lung thai pi pi lo cho mi tam ta tau na ki mang ai ma pathin na de nga thet ta tau na hi jing chu peace ground nga nam pi tau no ho pathin tau na thet ta ai bo chu pakai ha na nei pi bin lang kamel ma te ho nei zo sa bin kita ki tau na mial mau chu Bible in diabol he ti bo chu tang khul na ga mei te hi mial mau hi lo so pi ule naw ki na a ki muskil kha hi chu hi chi dinga chu ipiti ki ngai dam tu de hom ipiti gali zo de hom ipiti chamnai nei de hom ipiti Krista mele putwa ipiti Krista chamna chu igam sunga vai ipiti hom dem da taw ngai chu hi chi di chum lawa pakai mei chang ka ki cho zo ni nei pi win nang thal jong nei pi nang ka gul ngau jong volunteer ho jong mang chana mial ma tam ta tha thi wa ke ho hi nei lung sit lo ham mi bangai bol wa ipi ham pakai ka o ka kan ho na za lo ham tabang ta no chu selfish prayer in pathina thiat ta cho hiya chu proverb bung som ni let chang kon ki chin ta sei pakai thupi na sa lo a taw na ho chu thet ta he ati so pi ti ho ki chin tan chu ki mial chi ti we ya chu no hoi nu tau thangin cheina te Jesu to chulai mon an ho thila pui same spirit e boi ani na ku ki propaganda le cheina propaganda hong e boi chu ni het dia jong le lai na mo GMF dia spiritual fruit sanga mo spiritual fruit hi ha hoya hoi ha tuya tu jo na lai bo chme adi ekati na chilo alim ga dinga chu mial hoi zo bo cho anang wala ya pathirung ki phun na pen na tiwa underground hona ki son pi diu na ki vet sa diu ammu mu na ba dingu na ham cha pau diu chi chu pathirung na mo ham no ya nam pi gaw sap chang hi cho hi chu phati ke chai het de ka sei do no me chule hi chi thila pu zon chi dan chu hagaw hangai je a nong hoi twai hagaw a kong vil na hi bin kong vil naw hi phat cham khat jo ti la hong ki chai de nga in ong ki chai jo ting tal mundang gam danga Jesu hong tai elo le pi hong ti tai ati ting til ta sani vin zo thui tai tia ga sei ki cho agilak ngol dan chu jim lowe ya chu thilahau te kharin thilahau te chan kha asai chu velai nui jam ta hi cho chi ta bang din mun cha thoi ai le hi ta banga akilap na hi vet tingai le hagaw khanga hagawa kong vil nei be ai ma Bible chi vet tingai le pathin chun ki chin ta sei in hagaw khang pa khang cha pa khang ki to hi vet na hi le hi cho hi dispensation theology ipiha Bible kihil na khana lo be khana ko na hong kon do kihil na hin ya cha bulla jong ka sei ta in kihil na di lo kiti ho hi thilha in pan sat na nei zia ta san cha te hi lungcho bui na aman ji his the ma chu GMF dia jong hi Christian tel a ta san ki bul phu na di lo izat ham khat hi setan aman cha hi cho hi gam su bui na aman hi cho thila thu kiti ho hi ipji ikil na wa ne pangjing ha mi thi chung chang thu ho banga chu mi him kha chu thi ting le hilaya lut pein khulai lut pe ti ho elo le conscious soul kha dana ikil no hi chu ho tabang ta sani a chu tua yong GMF dia lut han pol hong ye ti the chu
i Christian kil na ajan mi thi chu ai mu hi Christang ki taka sia denga thana ki chol hi ti ta san le hi ta bang belief ho chu gang chala tha the hi chu na e bang mi pi zo sin amil ham mo mong le a Christian chi na mo mong khat na hi ta bang ta san te hi ta yo chu thilan lep nu ei sa chu a gmf dia khel khal a chi hi jong le wa hi ta bang belief chu i nei khau ta chu ai le vekit le chu to a chu hagao khanga hin ti ki chu Bible lai vet ting ale pa khang chapa khang hagao khang ta pathi ni ki phung lo pu chu hi choi ho mi him ten isu khan mei me we bo Bible la chi vet ting ale same theology na same theocracy abon cha kya chi khom same covenant ngan hi bo chu all covenant new covenant yo abon cha amu a ami ki khel tuin a covenant zo si ki hi khat sam lo hi cho ta bang ho hi tu lai Christian tam tan het ha sai so Song le tua ka se yong chu a GMF dai ho hetelo a Christian ho ma yo chu ilung bui wa pangkip ta chu a ye chu ita sanau i fake ho ki ha thei lo chu ji hili wa chi khai hom ti koi man he gulo I church na chi pi kha ya chu ki mo tu cha yi na lagaw khangai ya chu lagawa kong vil ne tel GMF FDI ho dinga chu apan sa now bulpi phata khanu e ma chu Bible nu ji ai ta ma chu pathin lagaw khang pa khang ti lagaw khang a chu pi bola jesu minai taw taw lagaw khang a chu pi ja pai ko ko ai thei lo thi li chu hi chu ta bang ki hel nam ele lung sit na khang ti ho na vat dana khang num dan ham pathini ai te apana mi lung sit pathini ti Bible ki chin ta se hoi lai chu lung sit na khang chu ma am ham ta san cha ti ho malai mi ho chu dan thu ani su chaw hi ki ti New Testament langa ho chu lung sit wa su cha hi ki ti No, Abraham zong ta san mi pa ti Bible. No ho zong bon cha ta san na wang hi. Adam le Eve zong ta san wanga su cha. Cross ma sanga we lang cross nga hi bon cha ta san na cross ha ki su tu chu hi we. Hi chu ta bang kil no hi tu lai Christian te la am thei ta lo ya chu. Hi ta bang believe phalo ta hung chian mi tam tan a hin su sit pyo chu thilaman cha ong panga igam sung subu yang pang chu. Ya chu tu ni ai GMF de ho ki bul phu naw hi Christian in kwa nun ta san phalo tam ta hin chi pyo hi diabol apan sat na nganong hi ja chu tu nya hi ta san ho hi ki chen ta pathin thu i ki hil jang sa ting lo hi ji GMF di ai hoi jesu min important ti ngai lo among ding sai ti chu ka sei do no oh chule to chu hoinu to thang chu GMF di ai chu pha chom kha atia hi le api nuan hi ta bang hi pathin ki pul na hi nanam pum pian na lungyal na khial ta kai ko hong jing ni ha ti pa chu zo to ki kal kit ei ta atu se yong khat ki nu pu pi no khat ki kal tu le kit ei ta ben na hi ja chu amo le mo hi ki su tu le hi we so le Bible ha chu Jesus Christian ki chen ta se ke ma ka chin le lagaw thing kan sol ding ati ama hong ki phunga ching khulam to ka kam chang ta Jesus ka ke we ti ta bang chu nu dinga Jesus na sei kha ta lo lagaw hong ding ama chun pathin thua thu ta ana pui du heti hi ji pathin thu lagaw o chu scripture Bible hi chu ele tu nai cholo in scripture don talowa lagaw thing os don talowa hilanga thilapu o so don agyalowa thilapun ka pin ni chini heti thilapu chun nanamu kong dei han heti thilapu chun Bible la imayo si pathin hu hing na thu chamkim zo lo ja ke man ko ota khung vil ni heti na Bible chu na imalawa gyam na te ding ai lamu hi amon ki het do ta lo chu ni chan ya chu thilapu na pui mang nai hoinu to thang tu ni ki het do the ti su ba kai mina ka hin tip na na hi en chaino ho sang nga chu hu si zo na lai ni we pathi ki phuna na ti wang ba chaino langa numai jesu ho agaw hoi zo na lai no ho wa na gaw jong lo lei tu jong na khal lo na pi nu jong min si de zum de na chon thang tu that gucha pathian chom no mun theng su bu no suma ki chim noi bo we kaw si business ball noi bo we hi chila achun nang missionary na tong dani ki ham ball hi nu hoi no tu nin pakai jan gang chala hi chi thila kulpi ju dal hadinga na kaw he chi chu tu nya tham khat kain sei do nom hin ten nu hoi nu to thang dinga call appeal ka hin bol hin tin pathinin nangai lu in ya su na hil the dinga na naw pa kai ma in sol in pathinin si thila kulpi na dal ama na tong ta dinga tu na kaw no hi na san ning pakai min kain ti me next anu hoi nu to thang PCM ani ve ki ti ki ho them nan ki ho ki ti we ni chan chui tan te tu nya ding